Kada govorimo o istoriji Srpske pravoslavne crkve u Krnjeuši, kao jednom od svjedoka da je ovaj kraj i ranije nastanjivalo pravoslavno stanovništvo, te njegovoj neprestanoj borbi za slobodu, na prvi mah moguće je primijetiti stalna nastojanja naroda da se iznova podiže hram i nastojanja da se obnavlja nakon nedaća koje su ga zadesile. Nakon aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske carevine, te davanjem slobode vjeroispovijesti srpskom stanovništvu i sveštenstvu, počinje da se stvara jasnija slika o pogubnosti vladavine Otomanske imperije na hrišćanstvo u cjelini. Otvaranje štamparije Dabrobosanske eparhije i uključivanje lokalnog sveštenstva u njene publikacije u velikoj mjeri doprinijelo je da se istraže stare crkvine i objave svi ljetopisi tadašnjeg sveštenstva koji nam daju uvid u nastojanja stanovništva da podignu svoje bogomolje. Pored rada sveštenstva, postoji i arheološka građa pohranjena u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, koja nam govori da su ovi krajevi bili naseljeni od pamtivijeka. Počev od bronzanog doba ilirskih plemena Mezeja i Apoda, o čemu svjedoče nađeni predmeti na okolnim brdima Gradini i Lisičijaku, a kasnije za prisustvo rimske civilizacije, svjedoči postojanje nađenih stela i drugih nadgrobnih spomenika. No da se vratimo malo bližem periodu neposredno prije i poslije Austro-Ugarske okupacije i pogledamo zapise koji nam govore da su na području Krnjeuše nađene dvije stare crkvine. Prva na posjedu tadašnjeg žitelja Stevana Karanovića, druga na starom groblju. Po mnogim pokazateljima, ova prva mora biti nešto starijeg datuma. U narodu je ostalo sjećanje i pripovjedanje da je tu nekad bio manastir, ali bez ikakvog valjanog dokaza koji bi potkrijepio tu tvrdnju, osim gromile kamenja obraslog travom i zaraslog u šumu. Tek nakon što je Stevan Karanović odlučio da pravi kuću sa podrumom zakopavši koji metar u dubinu, naleti na zid visine 2 metra, a raskopavajući dalje, zid poprimi oblik oltara okrenutog ka istoku. Po započetoj gradnji ambara nedaleko od oltara naletiše na nadgrobne spomenike od mekog kamena sa staroslovenskim natpisima i nešto metalnog novca. U spisima ne postoji detaljan geografski opis gdje se nalazi crkva, odnosno kuća Stevana Karanovića, ali po sjećanju starijeg stanovništva to bi bilo između sadašnje česme, kuće Iće Karanovića i ruševine zadružne kafane. Druga crkvina je na prostoru tadašnjeg starog groblja, gdje su jasno uočljivi obrisi crkve i oltara u visini od 1,60 m, također okrenutog ka istoku. Oko crkve nađena je ploča od 1 metra izgrađena od mekog kamena, također sa staroslovenskim natpisima. Zbog jasno vidljivih ostataka na površini tla za pretpostaviti je da se ova crkva duže održala i da je stradala tokom otomanskog perioda, a vjerovatno je i njen kamen kasnije korišten za gradnju okolnih kuća i drugih objekata. Obzirom da su se tih godina, odnosno početkom 1900-ih godina, vršili ukopi u tom groblju, za pretpostaviti je da je to današnje staro Karanovo groblje. U ondašnjem feudalnom sistemu prihvatanje islama značilo bi skoro apsolutno pravo na polaganje vlasništva nad zemljom i rajom, a tadašnji begovi su bili i gospodari života i smrti, baš kao što je to bio slučaj i sa begovskom familijom Kulenovića. Iz perioda neposredno prije Austro-Ugarske aneksije nailazimo na zapis koji govori kakve su muke imali stanovnici sa silnim Kulenovićima, te možemo saznati kakvim domišljatim načinom su se poslužili da se oslobode samovolje Mehmeda bega Kulenovića. Zapis kaziva sljedeće. U godini 1869. pokraj vode izvora Rastovca načini Mehmed beg Kulenović kuću sa čardakom za svoje stanovanje, a vodu i izvor prisvoji i zapovjedi. Kogod od seljana želi vode kući ponijeti, mora vodarinu platiti u iznosu 1 janje, sirac i masla. Ko to nije imao, nije smio vode sa izvora kući odnijeti. Bježe to veliki problem za siromašne seljane, 5 godina su se mukom mučili i na razne načine domišljali, ne bili se nameta kurtalisali. Narod se obraćao popu Jovi Grbiću, ne bili on šta uticao, ali bez ikakva rezultata, sve dok jednom do popa ne naleti Vaso Vrčarević. Vasi pravo prezime biješe Grbić od majke Marije Grbić, poznate Vračarice iz Suvaje, te otuda njega narod prozva Vračarević.
Pošto begu posljednjih nekoliko godina umrije nekoliko djece, Vasi pade na da nađu neku ženu i da odnese darove begovoj hanumi, te da je uputi na Mariju vračaricu da joj vraća u ime njene djece, što pomriješe. Složi se pop Jovo sa Vasinim predlogom, te nakupi darova i pozva Joku, ženu Bože Stupara, te joj iznese prijedlog i dade joj bogatih darova da odnese begovoj hanumi, da je malo utješi. Vješta, elegantna i otresita Joka zakuca na begovska vrata, te se hanuma obradova darovima kmetice i primije na razgovor. Na početku se svima hvališe, a na kraju zakuka zbog sudbine djece, te je Joka vješto uputi na Mariju vračaricu, da bi ona vjerovatno razloga znala. Saznavši za tu posjetu Mehmed Bek Ulenović naredi da se odmah dovede vračarica i da čuju šta bi li im ona mogla kazati. Ugosti Bek vračaricu kako dolikuje, a ona vješta poče da vrača i saopšti da je Božju volju prestupio, te da mu zbog toga sva nejač pomrije i da će se sa svojom hanumom proći rđavom. Ne imade Begu to sumnje ni malo i još ga njene riječi proganjaše, te predloži popu Jovi Grbiću da tu zemlju otkupi. Pop se tobož malo nećkao, veli ne smije od njegove braće, ostalih begova Kulenovića, te kad sazna da su i oni saglasni, pristade da kupi zemlju. I tako se 1874. godine narod oslobodi teška nameta, a parohija dođe do vlasništva nad Čardakom i imanjem, što je do tada bio izuzetak. Nedugo zatim, 1875. godine, podiže se buna, te kuća sa Čardakom strada, a par godina kasnije, kad dođe carstvo Franca Josipa I, Srbi se konačno oslobodiše turskog zuluma i nameta i riješiše da podignu hram. Dobijenu zemlju crkvena opština odluči dati pod rentu. 1888. godine sagradiše drvenu kuću za školu i bogosluženja, a 1891. godine dobiše crkveno zvono. Nedugo zatim, uvidjevši da im ova zgrada ne može biti adekvatna namjeni i Božjoj službi, žitelji Krnjeuše namiriše praviti novu crkvu te pribavljati materijal i dozvole. Prvo je izbio nesporazum o mjestu građenja nove crkve, te na kraju odlučiše da je najprikladnije da bude izgrađena na sred parohije, nedaleko od stare crkvine. 25. augusta 1896. godine započela je liturgija i osvećenje zvona, a potom i temelji hrama. Hram posvetiše Uspenju Presvete Bogorodice, a liturgiju su služili sveštenici Kosta Novaković i Nikodim Novaković uz prisustvo lokalnih vlasti i fra Alonza Bralića, sveštenika Rimokatoličke crkve u Krnjeuši. Po svršetku liturgije započe svečani objed i podizanje zdravica njegovom visočanstvu Francu Josipu I, što omogući Srbima slobodu vjeroispovjedanja. Godine 1901. hram je osveštao prvi mitropolit Banjalučko-bihaćke mitropolije gospodin Evgenije Letica. Hronološki prateći hram, postoji arhivska građa u kojoj se u kratkim crtama navodi da je novi hram, a sada postojeći, podignut i osveštan 1912. godine. Osveštao ga je mitropolit Vasilije Popović. Izvor ne navodi šta se desilo sa prvobitnim hramom podignutim 1896. godine, a navodi se da je postojao. Također na zvoniku postojećeg hrama postoji podatak da je podignut 1893. godine. U sjećanju naroda ne nalazi se podatak da je postojao stari i novi hram, te je vjerovatno riječ o grešci u istorijskom izvoru i na natpisu na zvoniku, te je ovdje riječ o istoj građevini iz 1896. godine. Početkom Drugog svjetskog rata dolazi do zauzimanja Krnjeuše od strane Ustaša, a njihova nedjela zadesila su i crkvu, koja je tada zapaljena. Zvono koje je palo tokom požara kasnije je prebačeno na brdo Buban između Krnjeuše i Risovca. Podignuto je na drvenu skelu i služilo je za uzbunjivanje stanovništva ukoliko bi naišle ustaške ili njemačke snage. Komunistička partija preuzima glavnu ulogu u odbrani zemlje, a po okončanju rata Jugoslavija postaje komunistička zemlja. Komunistička vlast nije nastojala da pripomogne popravku hrama, naprotiv, u velikoj mjeri je onemogućavala isto. 70. godina pokušana je obnova hrama, ali radovi su silom prilika stali i takva devastirana crkva stajala je sve do kraja 80. godina, kada dolazi do formiranja eparhije Bihaćko-Petrovačke.
1988. i 1989. godine uz nesebičnu pomoć Krnjeuščana crkva se obnavlja, a po sjećanju stanovništva posvećena je svetim apostolima Petru i Pavlu. Kasnije, kada je područni hram u Petrovcu podignut i posvećen apostolima Petru i Pavlu, Krnjeušku crkvu posvetiše Uspenju Presvete Bogorodice. Mada ovu tvrdnju ne podupire istorijska građa, ali sjećanje naroda na taj period bilježi takve tvrdnje. Na čelu novonastale eparhije dolazi episkop gospodin Hrizostom, po rođenju Rajko Jević iz Vođenice, koji se odmah prihvata teška posla, odnosno obnove porušenih hramova na teritoriji cijele eparhije, a kojih je u takvom stanju bilo mnogo. Nedaće građanskog rata u Bosni i Hercegovini nisu zaobišle ni crkvu u Krnjeuši, a kamoli cijelu eparhiju. Nakon septembra 1995. godine, kada se narod dade u izbjeglištvo pod prijetnjom po sopstveni život, crkva ostade sama u pustoj Krnjeuši i tada ponovo biva devastirana. Takva upustjela i devastirana ostade da odolijeva zubu vremena sve do povratka sveštenstva i naroda u eparhiju, odnosno Krnjeušu. Pred episkopom Hrizostomom je ponovo isti zadatak podignuti devastirane i porušene hramove opet na površini cijele eparhije, i to tako reći u uslovima odsustva slobode kretanja, a poznato nam je da je episkop Hrizostom bio izložen torturi prilikom upada i pljačke u eparhijskom domu gdje je stanovao. 2001. godine je započeta obnova hrama, koja se završila osvećenjem 22. septembra 2002. godine. Hram su osveštali mitropolit Dabrobosanski gospodin Nikolaj, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Hrizostom i episkop Mileševski gospodin Filaret. Hram je ponovo posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, a tako je ostalo i do dana današnjeg. Pored hrama postoji parohijski dom i stan za stanovanje sveštenika, koji su također obnovljeni i privedeni namjeni. Episkop Hrizostom je prešao u Zvorničko-Tuzlansku eparhiju, a kasnije je ustoličen u mitropolita Dabrobosanskog sa sjedištem u Sarajevu. Za razliku od prethodne obnove, ovaj put obnova je urađena mnogo kvalitetnije. Umjesto starih metalnih ulaznih vrata postavljena su kvalitetna drvena vrata. Ikonostas je urađen od drveta sa ikonama urađenim tehnikom pirografije, koje su djelo umjetnika i majstora svog zanata Slobodana Bobe Novakovića. Mnoge ikone darovane su crkvi od strane mještana Krnjeuše. Kada je riječ o sveštenstvu ove parohije, prvi sveštenik za koga se zna bio je pop Pilip Karanović. On se doselio na prostor Krnjeuše negdje oko 1800. godine i to prvo u veliko, a potom u malo selište. Negdje oko 1821. godine bio je osumnjičen od Turaka da sprema pobunu,
te ga uhvate i odvedu na prkose i tu ga o krušku objese. Tu je visio sve do noći, dok nisu došli njegovi najmiliji i krišom ga odnijeli pored kuće gdje je živio, te ga tu sahranili. Od 1821. do 1861. sveštenik je bio njegov sin Trivun Karanović. Nakon Trivuna od 1861. do 1867. godine sveštenik je bio Trivunov brat Damjan Karanović. Karanovići su poznata tradicionalna sveštenička familija koji su na prostor Krnjeuše naselili iz sela Bobljusci pokraj Drvara. Važno je spomenuti da su iz ove familije i parohije Krnjeuša potekli poznati srpski vojvoda pop Stevan Karanović i njegov brat od strica pop Đoko Karan Karanović. Njih dvojica su poznati i aktivni učesnici gotovo svih buna protiv Turaka i dobitnici su najviših ordenja i priznanja Srbije, a i Rusije. Da je loza Karanovića i dalje tradicionalno sveštenička porodica, svjedoči i sadašnji episkop eparhije Bihaćko-Petrovačke, vladika Sergije Karanović. Od 1867. do 1903. godine sveštenik je bio ranije pomenuti pop Jovo Grbić, porijeklom iz sela Hračić. Nakon Jove od 1903. do 1909. godine službovao je sveštenik Jovan Zorić. Zatim od 1909. do 1910. godine sveštenik je bio Toma Milanović iz Petrovca. Od 1910. godine pa narednih 10 godina sveštenik je bio Prota Petar Rađenović iz Osredaka. On je bio jedan od najboljih saradnika Jovana Cvijića u njegovim antropološkim proučavanjima. Dao je nemjerljiv doprinos istraživanju porijekla stanovništva i drugim etnografskim odlikama našeg kraja. Početak Drugog svjetskog rata sveštenik je bio Drago Savić, a nakon rata Rajko Dakić. 70. godina stade pop Rajko skupljati sredstva za obnovu crkve, podignu se krova, pop Rajko pade se skelete, se povrijedi pa izgubi moć govora koji mu se kasnije vrati, ali ipak ne biješe dovoljno spreman da vrši službu Gospodnju, te Krnjeuša ostade bez stalnog sveštenika. Tako je sve bilo do kraja 80. godina kada u parohiju dolazi sveštenik Miladin Savić. Miladin biješe sposoban i vispren u društvu, te brzo poprimi simpatije Krnjeuščana, mada u parohiju dođe u vrijeme kada poluge komunizma počne se slabiti, a jačati one nacionalne koje mu dadoše jednu od glavnih uloga u društvu. Ta uloga mu biješe veliko iskušenje na kome pade te ubrzo napusti parohiju. Nakon Miladina u parohiji je službovao Vasilije Mandić, rodom iz Pakraca. Ratne nedaće u Republici Srpskoj krajini ga dovedoše u našu parohiju, a on u poznim godinama i sa narušenim zdravljem je morao predati parohiju drugom svešteniku, pa ga zamijeni sveštenik Dragan Škalonja, koji sa Krnjeuščanima podijeli nedaće rata, te u sveopštem zbjegu naroda napusti Krnjeušu. Po povratku srpskog stanovništva u Krnjeušu u parohiji je povremeno i po potrebama službovao sveštenik Krstan Macanović. Krstan ne biješe baš prihvaćen od parohijana, te službu u parohiji ponovo poče vršiti Dragan Škalonja. U nastojanju da se konačno i dugoročno riješi pozicija sveštenika u parohiju dolazi službovati mladi sveštenik Nikola Arkula. Nakon par godina mijenja ga Predrag Crepulja, koji se ne zadržava dugo i na upražnjeno mjesto postavlja se također mladi sveštenik Nemanja Balaban. Sa Nemanjom ćemo porazgovarati i saznati pojedinosti posmatrane iz ugla sveštenika, počev od svešteničkog poziva, života i prilikama sa kojima se susreću. Pomaže Bog, ja sam sveštenik Nemanja Balaban, paroh Krnjeuško-Vođenički, inače rođeni Petrovčanin. Rođen 1994. godine novembra 18. Silom prilika, ratnih neprilika, rođen u Drvaru. Uspio sam u toj koloni izbjeći, gdje su svi naši sunarodnici bili, to jest u Derventi, i tu u Derventi počinje dio mog odrastanja, moji najljepši koraci, moje djetinjstvo. Posle Dervente je to bio 98. 9. Drinić, u kojem sam započeo svoje osnovno školovanje. Iz Drinića tek 2001. 2. sa roditeljima prelazimo u svoju kuću u Bosanski Petrovac. Po završetku osnovne škole u meni se javila, ne možemo reći želja, javio se poziv. Nema objašnjenja za te stvari, kako sam upisao, šta me opredijelilo za to. Jednostavno, to je jedan put kojim se predaš Gospodu i ideš.
I onda sam započeo školovanje u bogosloviji Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima, gdje sam kao dijete koje ode sa 14-15 godina ode prvi put od kuće u potpuno jedan novi svijet, nama djeci u tom momentu mračan, bez pomoći i podrške roditelja i rodbine, gdje smo došli u jedno mjesto gdje ne znamo niko i u kom smo nastavljali živjeti u internatu u bogosloviji. Sam život u internatu je nešto najkarakterističnije i nešto što najviše ostane urezano u sjećanje svakog bogoslova, kasnije sveštenika, jeste upravo taj suživot sa svojim prijateljima, sa svojom u suštini braćom koji smo 24 sata pod istim krovom u jednom životu, neprekidnom pomaganju, borbi jedni s drugima kroz taj način internata. Kad pitaju ljudi da li je teška škola, ne možemo reći ni da je teška, ni da je laka, jedino ono što se voli, kad čovjek ide za tim, onda zaista je to što ga ispunjava. Ja uistinu nisam osjetio ni tu teškoću, ni gradiva, ni učenja, ni svega, nego je to jednostavno, opet kažem, Božjim promislom sve teklo po njegovom savršenom planu i poretku. Što se tiče samog školovanja, same bogoslovije života, jeste da karakteristika tog života jedna jako velika disciplina. Ali to je upravo sad, sa ove tačke gledišta, vidim da je to zaista bila jedna potrebna stvar u ovo vrijeme kada nema vojske, ajmo reći, gdje mladi ljudi su se formirali, upravo to radi bogoslovija. Čovjeka, momka od 14 godina formira, kad izađe iz te bogoslovije, u kompletnog čovjeka koji zna sve i može raditi sve samostalno. To je ujutru 6 sati bilo ustajanje, poslije tog obavezna higijena, 15-20 minuta zato i onda postrojavanje u školskom holu, prebrojavanje, tek onda idemo u crkvu, svako jutro jutarnja molitva, poslije tog doručak, časovi, poslije časova smo imali, zavisi od rasporeda obaveza u danu, jedan slobodni kratki period od 2-3 sata, gdje smo mogli da se bavimo nekim slobodnim aktivnostima i drugim stvarima. Poslije tog je bilo obavezno učenje u samom internatu, gdje je postavljen jedan stariji učenik, obično maturant, koji je nadgledao svaki razred ponaosob i pisao ko je dobar, ko je loš, i onda to kasnije vaspitač pregledavao. Poslije tog dolazi večera, poslije večere opet jedno zanimanje koje traje 1,5 sata i poslije tog zanimanja večernja molitva, poslije večernje molitve opet pola sata spremanje pred krevet i obavezno spavanje bez upotrebe telefona ili bilo čega ostalo. Tako da je to je jedna jako velika disciplina, ali poslije se pokazalo da upravo to što čovjeku u tim godinama zaista treba. Znate kako, sam taj priziv u bogoslovske škole ne znači da svako postaje sveštenik. Mi imamo u bogoslovijama dosta slučajeva u generacijama gdje možda 10, 15, 20% bogoslova kasnije postanu sveštenici, jer crkvi nisu potrebni samo sveštenici, potrebni su ljudi iz drugih sfera. Opet to Bog svojim promislom odredi kako je najbolje. Na primjer, našoj crkvi trebaju i ljudi ekonomi, i istoričari, i profesori, ne samo svi sveštenici, ali opet Bog zna potrebu i On svakog raspoređuje na određeni životni put. Eto, voljom Božjom i Božjim promislom ja sam rukopoložen za sveštenika i postavljen upravo ovdje na parohiju Krnjeuško-Vođeničku i meni je posebno drago jer su to krajevi odakle sam i ja, gdje sam rođen. Jedna prednost mi je ta što poznajem mentalitet i običaje i vjeru kod ovog naroda, tako da sam došao malo spremniji na ovu parohiju nego da sam negdje poslat u neku drugu sredinu, meni nepoznato. Znate kako, posebno Petrovačka opština i opštine u Krajini su bile karakteristične potom kao veliki krajevi u kojima je vladao jako veliki komunizam, u kojima je komunizam možda bio najžešći, najveći mjesta od kojih je dalje se krenuo širiti komunizam.
Tim ljudima ne treba zamjeriti jer su upali u jedan takav sistem gdje se crkva, odlaženje u crkvu, slavljanje slave, nije tolerisalo. Čak su ljudi koji su krstili svoju djecu, slavili slavu, bili su odbačeni iz društva. Jednostavno ljudi nisu mogli biti na nekim boljim radnim mjestima kad bi se saznalo da slave slavu ili nešto drugo, ali opet je to bila ona cijena koju su neki bili spremni da plate. Karakteristično je to što se taj utjecaj komunizma i daleko poslije sloma, nestanka komunizma zadržao ovom narodu, ovim krajevima, ali eto, Bože zdravlje, nekako se tješimo time. Kad smo dobili vjeronauku u osnovnim školama, bar je to onaj dio naroda, to jest djece na kojima će opstati vjera i koja je u cijeloj srpskoj crkvi generacija koja će održati, na kojoj će opstati crkva. Karakteristično je zato da su na ovim prostorima, posebno Petrovačke opštine, ljudi jako plemeniti, dobri, duhovni ljudi, koji, nažalost, nemaju tu naviku učestvovati u cjelokupnom crkvenom životu. Malo tu ima i pravdanje time da se ljudi veoma mnogo bave poljoprivredom i raznim teškim poslovima, te da nemaju vremena, ali zaista čovjek ako želi, on snađe načine i mogućnosti da dođe u crkvu, da prisustvuje. Ali smo sudionici tog da se veoma veliki broj ljudi zaista vraća svoje crkve. Jer su vidjeli da je taj period komunizma i svaki drugi period prolazan, da je crkva opstala i, Bože zdravlja, opstaće svim budućim nedaćama za koje se molimo da ih ne bude. Još jedna zanimljiva činjenica da je prostor Petrovačke opštine ima najviše crkva i u to vrijeme, i ja mislim i u današnje vrijeme, cijela Petrovačka opština ima 12 crkava, što je svjedok da su ovi krajevi prije utjecaja komunizma bili jako vjerujući krajevi. I nije sasvim slučajno što je možda komunizam počeo i bio najveći ovdje. Jednostavno ljudima su date sve prednosti prolaznog života, prolaznog vremena, imali su sve povlastice, fino su živjeli, ali opet, nažalost, to je ono što ih je udaljilo od Boga, što ih je odbilo od crkve, od Boga, ali eto, hvala Bogu, ljudi se vraćaju i vidjeli su da je crkva jedina koja im i pomaže i može pomoći. Kada gledate te obnove crkava poslije rata, bilo se lakše vratiti svakome u svoje selo kada je vidio da je napravljena crkva, kada je podignuto zvono, počelo da zvoni, nekako se čovjek osjećao svoj na svome i sigurniji. To je bio prvi tračak nade za povratak zaista na ovim krajevima. Komunizam je najviše branio crkvu iz jednog razloga, jer crkva i hrišćanstvo daje ljudima slobodu, svakom ponaosob slobodu da može da odluči da li da bude hrišćanin ili ne, i u slobodu u svemu. To upravo tom režimu nije odgovaralo i taj režim se zasnivao na neslobodi naroda, da nisu ljudi smjeli imati svoje mišljenje. Kogod imao različito mišljenje od njih, on je nažalost stradao. Upravo zato su oni branili crkvu i ove krajeve. Jeste, to je tačno da smo sami bili toliko okrutni prema svojim crkvama i prema hrišćanstvu, što je svjedok tome da su crkve po 30, čak 40 godina zjapile prazne, gdje su ljudi čak držali stoku njima i zatvarali. Jednostavno, narod još nije bio osviješćen. Ali kad pričamo o hrišćanstvu i pričamo o krajini, ne smijemo zaboraviti taj podatak da je krajina mnogo dala mučenika za hrišćanstvo i ono vrijeme turske vladavine, pa nažalost i kroz svu dalju našu istoriju. To jest ljudi koji su svojom prostotom svjedočili Hrista u sebi i svojim načinom života, koji su jednostavno smetali nekom drugom zato što su hrišćani. Ali opet, mi pravoslavni hrišćani, vjerujući da niko u Hristu nije umro nego je živ, mi i dalje nastavljamo putem njihovih stopa, tamo gdje su oni stali, i opstajemo u ovom vremenu upravo braneći i održavajući hrišćanstvo na ovim područjima. Uprko svim nedaćama i svim patnjama, jer je ovo kraj koji je još u fazi povratka obnove. Nažalost, nisu sve kuće obnovljene. Veoma mali broj ljudi se vratio, ali upravo taj mali broj svjedoči da su ovo predjeli gdje su njihovi djedovi davali
krv svoju upravo zato što su bili hrišćani koji su svojim glavom plaćali to što su hrišćani. I ova zemlja koja je natopljena krvlju mučenika, naših djedova, pradjedova, naše familije, rodbine. I upravo je to ono što nas poziva i što nas obavezuje da budemo na toj zemlji, da čuvamo to, da opstanemo na tim krajevima.